isu season pun segini je. Lalu lambang ni ningdu pilo. Akhirnya dak KSA ke claim si kicepadu menit. Lalu galang liku beda naik potlo. KSA asong lakuan kantang lo, lan kacesong asong lo. KSA kemana kini pas season pesi revolutionary organisation, revolutionary isu season pesi unai polo. Kacesong ada kong dokong lo ke. Lasi nili pudam ji ke lapu hello. Dia kata lah kaning je bangke kini pas isi season pu KSA funding je bangke nili nimduk lo lapen kaprek KSA tuhan anta alang li pupuri lo generalization si kuridel isi KSA fundot kali KSA pusi kini je masih alang li kini je puthap nili pinrem lo kondem lo lapen mo pita lason kini je dia fan alang li fan ajini lo ate KSA ke Kakesong angthun padupon bom lo, non KSA free dulu, alang itu political affiliation, mati kemat habang kaprek dota hai. Sita alang itu kakesong angthun ke hu keceng benda non anta dulu. KSA artano 64 lo, 64 orang bangta KSA fan madu amunita kidnapper tu bang bela. Aprang 1987 anikan KSA fan inulmuni pulo era KSA tu. Jadi lasok kipu aja ini alang li penang funang lo la penona da alang li cingturun ne del la si KSA fan ki pinre ma munit la pen KSA fan ki puto da munit boycott nang ipu munit ke mo pita cingturun del la si nili la son si ningge ipo de politician atumge lam ki ningge bang cerito nai restrain isi do nai ani hang ling le nijere ta chokya ate ahom lam isi sarlem thedu kothat jai kothat bota pai lam ninge tek ser ninge pamika pulang te nong idalong yewa taloi ninge tek pulang te lage pham sedang lasi alangi non kidnappers institution pu ninge da rapi alangi ne kininge la puson lagi ninge dam kali pujong he cepakleng sitame nong ke paking ne lo ate ala hindi cinema non south indian film cinema non hile ke ap pulang te agulia aprang ka dulpo kangun cekiti tanong e kangun ni mati la solam ke social media ta spread lap lo ni ninge long le ninge la puson ji kali pujong hije pakke si nambe ni lo guli ke kangun ne lo cinema long film jodi nasi nili jai ka fan chudin lo alang li KSA tufan an rada fan la solam ku thak dia johang nei lang bel